Security Force singna IDP singda chatakhiba ka henba thawong yaningde haiduna mahairoi singna governor da memorandum pisinkhre. Sajiwada leiba IDP singna su awangba thakta condemn tawkhre. Sangai Festival ga mari leinana wangkai thangapata hiyang tanabagi thauram pangthoknaba thaurangliba si thangapati akoibada leiriba club amadi maira paibi singna yaningdaba phongdorakli. Amadi miyamgi apunba kholaugi mayokta Sangai Festival haudokpa yauruba MLA ani miyamgi mayokta lepani haibra haina kokomina hamnakle. Kurumjari, ISCOM News Meng Tabiri Upunamapu Keradari Bamataramno, Jari Hojik Pau, Sandok Napizari. IDP Sing Nangarang, Dolai Tabida, Masagi Yumda, Hanjilagi Haina, Johnson Kiba, Kongjangaruda, Manipur Police Amadi, Central Force Na, Jatarakiba, Tawong Buyaning Daba Fongdoktuna, CC Higher Secondary School Gi Mahiroi Sing Nangasi Manipur Gi Governor Da, Memorandum Amapisin Kray. Haidiba CC Higher Secondary School Gi Mahiroi Sing Na, Governor Gi Mafamda, Memorandum Pisin Bala Kiba, Kongchat Adubu, Manipur Police Ki Maikay Dagi Tear Gas Kaptuna Tan Kaiki. Loinena Mahiroi Sing Na, Amadi Police Anigi Marakta Wari Sanaraba Matungda Akhanaba Mahiroi Ahumna Governor da Memorandum Piba Changke Ngasigi Mahiroi Sing na Chatakiba Kongchat Aduda Mahiroi Singbu Aki Akang Pibiganu Micham da Kuthaba Lepu Hui Oiganu Nongsa Oyu Haiba Play Card Kayasu Sizinake Amaromda Governor da Memorandum Pisin Bada Saruk Yakiba CC Higher Secondary School Ge Mahiroi Ningthauzam Punsibana Haikibada IDP Singbu Atuba Matamda Mayumda Hanjin Halu Ngarangi Thaudokta Soklaba Singi Mafamda Governor Gi Maikaidagi Financial PBba Madi Police Ki Maikaidagi Hospital Yauna School Bus ta Tear Gas Kapsin Kiba Thaudok Adabu Generiba Miyoi Singbu Atubada Trairak Piba Haina Wafam Ahum Yauba Memorandum Ama Governor da Pisin Ba Changba Duda Governor Masa Leram Dabana Maram Oidaga Governor Gi Official Singda Memorandum Ase Pisilamke Amade Mahiroi Singna Pisin Kiba Memorandum Adubu Governor Gi Ladiba Official Gi Maikay Dagi Atuba Matamda Mahiroi Singa Governor Ga Unanaba Appointment Ama Lakini Haiba Wafam Tamlake Karigumba Governor Amade Mahiroi Singa Wadi Sanarabasu Mahiroi Singi Maikay Dagi Tamliba Warul Singa Sibu Tabi Dabatarabadi Mahiroi Singi Union Amade Organization Singna Laurakpa Warif Ki Matung Inna Changsilakpa Kongjang Singda Saruk Yagani Haina Fongdoke Ngarang gi khoi dolai thabigi thongdok da khoi IDP sing relief camp da lei khoi mai cha si nau sing na khoi mayum da sangja gi hai matam da central force amadi khoi Manipur police sing na chathar ki thawong bani yaning da kan dem to ko na governor memorandum pisin jabri memorandum si da kar pisin jabri memorandum da warol ahum yaw warol ahum ja mai ga da khoi IDP sing bu athu matam da mayum sang bi ba adi matam khatara adi leithok lai da athu matam mayum sang bi ba amadi khoi ngarang gi solak kraba purok kraba khoi fu bu su ba khoi dau yam sing du khoi na governor ki side ki financial recovery kra mate pamina su haijarami aduga khoi school bus amadi khoi hospital sing da tiagas kapsun ba tiagas langsing mana sing ba police sing do akuna athu matam da khoi bu ne chalo khapina ba waro ju tham adugi matung da moina khoi comment piragbagi matam ama moina haibra kani hai adu comment pirag matam to ngajaro matung da akuna comment pira ba tan wari sana jagani wari sana matam to moina khoi waro chi tabi ta gati akuna athu khoi chu irang ase yaim kai hongning de hong dra ba wana gani hong ju hong roi moina yabir pa ta gati adu ko yabir ki ba ta gati makha ta na khoi leriba student union amadi student rising sina chathar irang da mo ju soro kai sam ya da ya Masagi Yumda Changjage Haiduna IDP Sing Nangarang Dolai Tabida Kongjang Changsin Kibaduda Security Force Sing Nachatakiba Kahenba Thawong Sing Adubu Sajiwa Relief Camp to Ladyba IDP Singi Maikay de Yakan Bamung da Yaning Daba Fongdorakle Ngase Imphal East ke Sajiwada Hangliba Relief Camp Asida Changja from Loduna Ladyba IDP Sing Nachatakiba Wakat Mi from Aduda Koijam Sarat na Hai Kibada Kumja English Singani
kulhumdoi May 3 hौरगा लमदम असदा थोलखिबा इरांगना मरम ओइरगा चाही अनि मखाई हेना तोंगान रिलीफ कैंपता चंगजफम लौदुना लेरिबा IDP सिंग असि मसा मसागी मयुमदा हंजिन हंड्रिबा फाउबा प्यार लेंगाक असिना संगाई फेस्टिवल पांगथोकलिबा असि याबा ngamloi हाइदुना खोंजंग कया चंगसिनदुना लाकपगी सरुक अमा ओइना ngarang इम्फाल ईस्ट के मनुंग चन्ना लेरिबा IDP सिंगना मसा मसागी मयुमदा हंजिन जरगे हाइदुना ngarang इम्फाल ईस्ट के दोलाई थाबिदा चंगसिनखिबा खोंजंग अदुदा इम्फाल ईस्ट के DSP Dirasna IDP nupi singda fazadaba wahi wata kaya sizinaduna miyoiba amada ngangloidaba wahi wata kaya ngang sakhiba se yamna mak laibak thibani masigi mathakta security force ki kangbuna chahi nauriba IDP nupa macha amabu faraba matungda tamthina furaga thadorakhibaga loinana mahairoi ahumbu asoka pan nanghankhiba thodok adubu akanba mongda yaningde hairiba ngarangi IDP singi khongjang aduda ka henba thawong kaya चथखिबा इम्फाल ईस्ट कमांडो गे DSP Diras की मथक्ता मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगना चपचाबा एक्शन लौखटकदबनी लोइनना दोलाई थाबिदा IDP सिंगना मसागी युमदा हंजिनजरगे हाइदुना चंगसिनखिबा खोंजंग अदुदा चिंगथक्तगी कुकी सिंगना थवई उसितबा मोंगदा लाउ खोंगदुना चथरखिबा IDP सिंगना लेरिबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगी मफमदा मखोइबु तानथोकपिनबा हाइरुबा मतमदा कुकी सिंगबु तानथोकपगी महुता IDP सिंगदा ओइना ओनसिनदुना टियर गैस काबलखिबा अमदे फु चैबा चथरखिबा अदुना मरम ओइरगा IDP कया असोक अपन नंगनखिबा अदुबु अकनबा मोंगदा यानिंगदे लमदम मसिदा थोकलिबा इरांग असना मरम ओइरगा लांजेनदुना लेरिबा IDP सिंग असिबु इंडिया लिंगाक अमदि मणिपुरदा हौजिक पालिबा प्यार लिंगाकना नमसिनदुना थंबा यारोय मरम अदुना IDP सिंग असिबु अथुबा मतमदा मसा मसागी मयुमदा हंजिन हंड्रिबा फाउबदि मखल मखा कियागी अकनबा खोंजंग चंगसिन खिगनी हाइना फोंदोखि अखोय याम फजना अखोय संजरे संग मतुंगदा अखोय दोलाई थाबी हरिबा जिकी अवांग खितंग हाइगलगांदा कुकी मसा सिंजिना अखोय मैतै सिंजिबु अयागी मतिक उसितगे हाबे सेफाई स्टेट फोर्स अमदि सेंट्रल फोर्स लाइना अखोय जि मोइना करियम कथाइनरगा इकायंगुने हारगा मथुन अदगरि मखुत खल कौशलपगुंबा तौरप मतंगजिदा अखोयना सेंट्रल फोर्स अमदि स्टेट फोर्स तखोयना हाइजबनी हाइरिबा सारा अखोय सिदा लेप्सरगे तबदबु हाइरिबा कुकी सिंजे तांथुवायना मतमदुदा अखोय मोय तांथुपै महुत्ता अखोय gi IDP सिंजे बोना तांथोरपने हाबा अतोगा तंजाजिदा इदा हासिनिंगदि DSP Diras मा लागांदा अखोयना हाइबदि ताबीदबिदा मदुगी उन्नतैनबदा माना अखोयगी IDP सिंजे माना तांथोगांदा माना ऑर्डर चलारगांदा हाइरिबा ngaraंगी थुंग थोनिंगबा थौथौतो थोखिबनी अदुदा नतना ngarang akhoi san pamona phubaje yam pende abigi marabdi mona ngang ji khwai de aroi bidalakpa khwai aroi bidalakpa hanubi mutura lepsida itopia misida sibaina law nai sibaina law abnina moidegi achobani sibai law absida chale moije chapuda sibaina thindi gidra ngang ji moi manak chapuda moina chingdara ekta lobok moigi moina kari lala janu hangde angang on kari islan duna tan sibaina moina kari pendab no hangde akhoi de pendab gi angang khangdu banga apik pisna moina ekta khutha de mami mana khangdu de mama na kape moina pukale na har ga na puka moi gari maning jida angang de thila thama de ichar bu ga chakran chiba chapu de mai mona muka wa ma thude ga phoge da we ga chat phoga no icha chopu ge is line na hare ni moi da ani de icha na paje ambulance le ra khalaga lakpane aduda lambi da moina khame duga khamaga angang ani je sidai da yawre harga moina singdhabane ba aku moina singdhabada da khoina sidi angang ne sar to biganu na haibada mana karigi angang bu karigi lan yaw bala ino lan lak bul yaw balak ya de na haiduga inamma amaga isi amaga da moina dirasna kudom bithilaga huinu pi noina nupa sing de injan dana si irang ke tholi natra haye khoina sar khoina irang injan banate wangang sangang do akam pe tharaga su yam ngang grebe mana khoi nupi jingjida nan batna ga je ai phamina re ba inaw nupi da mana yam kana subu budinate adu subbanna ga suba khoi angang ma khongje khoi sing bane ba mana ma khongjing angang ma khongje ma khada lei thiaga tawraga mana da mai tawbune khoi sa tawguno haiba je mangon da ta de ba adu ga nupa mana ma ga samina bu nupa khara awang ba sibai mayang sibai duna mo manangan dagi kano sina chaina mu thilak bane ba chaina thimbada angang di siba tare akhoi na thado khraje
था असिगी तांग कुन माथोइदगी हौदुना चथरकलिबा संगाई फेस्टिवल गी थौरमगा मरी लेनना लाकलिबा तांग कुन मापंदा वांखै थांगपाता हियांग तानबगी थौरम पांगथोकनबा थौरांगलिबा से थांगपात अकोइबदा लेरिबा क्लब अमदे मैरा पाइबी सिंगी माइकैदगी यानिंगदबा फोंगदोरकली लेंगाकना संगाई फेस्टिवल गा मरी लेनना वांखै थांगपाता हियांग तानबगी थौरम पांगथोकपा यारोय हाइदुना ngasi वांखै थांगपात अकोइबदा लेरिबा मैरा पाइबी सिंगना वांखै थांगपाता लेबा कम्युनिटी हॉल दा चथकिबा वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबे थांगपात ब्रह्मपुर थांगपात मैरा पाइबी प्रेसिडेंट सनसम सरोजिनी हाइखिबदा हौजिक पालिबा लेंगाक असिना संगाई फेस्टिवल गा मरी लेनना हियांग तानबगी थौरम पांगथोकनबा थौरांगलिबा से थांगपात के अकोइबदा लेरिबा क्लब अमदे अपुनबा मैरा पाइबी सिंगना यानिंगदे हाइरिबा लेंगा के थौरांग असे खुदकता लेपकदबने करिगुम्बा थौरम असे नंफुदा पांगथोरकपा तारगसु मफम असिगे अकोइबदा लेरिबा मियामना सरुक याबिगनु लोनना क्लब अमदि मैरा पाइबी सिंगना थमलिबा वाफम असिगे मायोक्ता थांगपात अकोइबदा लेरिबा लेकाई सिंग असिगे मियोय सिंगना सरुक यारंबा तारगदि लेकाइदगी थोक तानथोकपा हाइबा वाफम असे अमत ओइना लेपनरि हाइना महांगना फोंदोखे लोनना ngasi वाकत मेफम मदुदा मैरा पाइबी इमा इबेल कयाना संगाई फेस्टिवल गा मरी लेनना हियांग तानबगी थौरम पांगथोकपा यारोय हाइबना चिंगबा खोलाउ क्या सुलाउखे IDP सिंगी फंक्शन ना खंगा संगाई फेस्टिवल ना पूदा तोक्षलगलबदी एखोइना मलेकाई ना मदुदा संगाई फेस्टिवल ना पूदा तोक्षलगबदी लेकाई ना सबगलय संगाई फेस्टिवल ना पूदा तोक्षलगबदी लेकाई ना हुजुक तौइबा संगाई फेस्टिवल सिगा मरी लेनना कोई तारीख 9 सिदे हियांग तानने न मोगी गवर्नमेंट की साइट की तौबिरिबसे अकोई तौबा पामदे मसी तौबिगनु हाइदना कोई अदुगी वारे तौरबा मतुंगा कोई असी जासिंगा उनदना अकोई मसी वाफम मसे फोंदोकपा फंगजरिबने कोइसे अदुना असिगे मखाताना करिगुम्बा गवर्नमेंट पोस्ट तौपा तारगसु अकोई लेइबा अकोई अकोइबसिदा लेइबा मयामसिना अकोई येंगबा थुपिदबा अकोई चपमानना लिंगे मानना अकोई गवर्नमेंट तौइबसे अकोई यादे थिंगे हाइबसे सिगे अकोइना अथिंगबसि सपोर्ट सि तौगी हाइबसिगी मनुंग सिदैदा मयामसिना अमता थोपिदबा अदे करिगुम्बा लम हेदना थोरागसु बामु लेकाइगी मैरा पाइबिसिंग अतोपा लुक मयामनसु मसिदा लेकाइदगी ताथोपा हाइदना लेखरबनि हानसु वारेपसे अदो मसिदा सपोर्ट तौबिदना बा हाइदना कोई इसासिंगा ngasi प्रेस मयांगा कोई नजरिबसिंग अदो कोई मसिगिसे तसेंगना थिंगबा कोई सुया यादि हाबतो कोई साइकल सेचु कोई कनामता लोगजे क्लब नसु कोई गे मोइगे गाड़ी पार्किंग करी क्लासे कोई कनामता न क्लब लेरिबा स्वाइसिगे कोई बसिंगसिना अमत मोइबु लौगिद्रबनि यागिद्रबनि अदुना कोई सपोर्ट तौदे इंग्लिशिंग अनि कुनमंगा की नवेंबर कुनमाथोइदगी हौना मियामना अयाबगी मायोक्ता पांगथोकलिबा संगाई फेस्टिवल लिसिंग अनि कुनमंगा की अहोबा नुमित अदुदा लेपाक मियामना कुमसीगे संगाई फेस्टिवल लिसिंग अनि कुनमंगा असि मतांग चादे मदि मरम चादे हाइना यानिंगदबा फोंगदोक्तुना सिंथा लेप्तुना अकनबा खोंजंग चंगसिलिंगै चैरक्ता फेस्टिवल असि हौदोकपगी थौरम याउरुबा थोंजु असेंबली कंस्टिट्युएंसीगे एमएलए थोंगाम बिसोरजित अमदे नंबोल असेंबली कंस्टिट्युएंसीगे एमएलए थोंनाउजम बसंत अनिगे खोंथांग असे मियाम असिगी मायोक्ता फोंगना सिंगनबा ओइना लौफम थोकपरा नत्रगा करिनी हाइना लौगदगे हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमीगी माइकैदगे हंगलकले कोकोमीना थादोरकिबा चेरोल अमदा मखा तारदुना केंद्र अनि असिगे मियामना मियामगी मिहुत अनि असिगे थवोंग असिगे मतंगदा वारेफ लौबिदुना एमएलए अनि असिगे मफमदा मियामगी ओइबा वाफम फोंदोक्तुना वाखल तामिनबियु हाइना अपील तवरकले नाउरेम बिहारी कॉलेज खुंद्राकपमगे डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन सिंधुना वर्ल्ड टेलीविजन देगी थौरम ngasi कॉलेज असिगे कॉन्फ्रेंस हॉलदा पांगतोखरे थौरम अदुदा कॉलेज असिगे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सीनियर फैकल्टी मेंबर असिस्टेंट प्रोफेसर सोवम इवेमचा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर थोकचोम विद्यारानी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी उसम नीलचंद्र आईस्कॉम न्यूज़ के एडिटर सनसम जयजित अमदे कॉलेज असिगे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अमदे अतै डिपार्टमेंट सिंगी फैकल्टी मेंबर्स सिंग अमदे कॉलेज असिदा मास कम्युनिकेशन तमलिबा महरोई सिंग सुसरु याखे
Thauramgi saruk ama oina Naurem Birari College Kundrakpam gi Department of Mass Communication amadi ISCOM Media Private Limited anigi marakta yana cherol amaso khoyek pinaki yana cherol asida maru oina college asigi Mass Communication Department amadi ISCOM Media anigi marakta hena afaba mari semgat pagalonana college asigi Mass Communication tamliba mahiroi singna course asi hena mapung fana tamnaba honabada media house asida internship amadi job placement na chingba khudong chaba amadi practical knowledge fanghanba haibana chingba wafam sing yauri Manipur State Legal Services Authority MASLSA na sinduna personnel serving under the Legal Aid Defense Council System LADCAs across all districts of the state haiba hiramda orientation cum training program among ase Imphal Lamphel Court Complex ta leiba ADR building ge conference hall da pangtokre Thauramadu MASLSA ge executive chairman Justice A Bimol Singh MASLSA ge member secretary Alex Mirva District Legal Services Authorities ke Chairperson Secretary Singh, Judicial Officer Singh amadi State asige District Khuding Makta Leiba Laknakiba LADCA's personnel Singh na saruk yake. Makada ekoina voiceless oiraba marginalized oiraba weaker section oiraba akoigi mateng pangbinaba leitraba mi jingse masdei sa akoigi voice ama pinaba akoigi right akoigi access to justice hangnaba akoigi voice ama dhenaba akoigi represent tobinaba haiba wafam asda ekoina masigi scheme ama Supreme Court ki makada yam sathari kana koi asigumba mayam se koi case mayam se yamak pasida aduna baru basic foundation di upay letraba solaba paisa lejadraba makoibu mina hanai mina letraba mating pangina letraba makoi mathakta di maral di sini dana leaba aduma mayam singsi makoibu ating pangina ba hairasi nasini ba sigi timjine makoi tolaisi it's a very novel course. Dhananmanjari University ki College Development Council CDC na University asigi Department of Home Science ka khusamnaduna sinba Generative AI Transforming the Landscape of Academic Research haiba hiramda nongmagi oiba lecture program ama ngasi GP Women College ke Library Hall da pangtokre Thauramadu School of Life Science GMU gi Dean Professor L Hemchandra CDC DMU gi Director Professor Ais Sarojini amadi GP Women College DMU gi Principal Professor L Rajen maruoiba mitunglen singoina saruk yake Thauramadu Manipur University gi Department of Computer Science ke Head Dr. K.H. Rovindro amadi DMU Home Science Department ke HOD Dr. Thokchom Dainana Resource Person oina wangang ke Matam sangna iraibak iramdam asigidamakta mangthana mahiroi khunaigidamakta kathokpiramba matam amage changthokpa mahiroi luchingba ama oibiramba nagamapal kangjabi leirak mainam leikaidagi lairelakpam tesmani maitaina masagi anaba amage manung matam chadana leikidabada Manipur mahiroi apunba luf AMSU na Thamoi sokna nungaitabga loinana awaba fongdorakli AMSU gi Assistant Publicity and Information Secretary ngangom nihenna thokpa cherol amada makhatarduna iyamba saklaba tesmani masagi chahi nouringai mahiroi ama oiringai punsidagi hauna miyamgi damakta mahiroi khunai gi damakta hiram kayada kathokpaga loinana tongan ba thaugai kaya thau pubirami All Manipur Students Union AMSU gi oina Vice President ge Thaugai su pubirami masida sunatana mahiroi khunai gi damakta chokthaba naidana lepa leitana chen chongbiramba mating leiba mahiroi luchingba amane iyambana leikhidaba sida AMSU gi thomi khudingmakna thamoi sokna nungai tabaga loinana
अवाब फोंदोक्चरी महिरोई खुनाईगी अचौबा मेनखटपा ngamlaroidaba mangjaba ama oina dumak lehoragani iyambana leikidabada kaina maisa langhauraba imung manunggi awabadasu AMSU na saruk yari nungsiraba yamba saklaba mahiroi khunaibu lamjeng lamtak piramba mahakki thawaina poknafam imagi matam bakta ingna chikna yata khiba oirasanu hairi अरोबदा मरोय पाव मन पिजरी Security Force singna IDP singda chatakiba ka henba thawong yaningde haiduna mahiroi singna governor da memorandum pisinkhre sajiwada leiba IDP singna su awangba thakta condemn tawrakre Sangai Festival ga mari leinana wangkai thanga pata yang tanana bagi thauram pangthokani haina thaurang liba ase thanga pat ke koibda leiriba club amadi marapai bi singna yaningdaba phongdorakle amade miyanggi apunba kholaugi mayokta Sangai Festival hawdokpa yawruba MLA ani miyanggi mayokta lepani hairibra haina kokomina hanglakle Hojik fawbagi oinadi ISCOM news na pijaba Manipuri pau matanga solution jare meng tawiri punamapu amukana krumjare